Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Panagaapit man gaya man iti mais. Adulakit diti agbilag iti igid ti kalsada kan ijay plaza. Saan mat nga rod ang mabalin nga iparit ti agibilag iti igid ti kalsada? Ta madadaal mo ti inapit da maes no saan ang mabilag. Narigat ang mapusi. Sigurado nga adu ti agibati iti sinako ang mais iti igid ti kalsada. Wala ta narigat ti agibunag no yawid da. Sadan tumanan ibunag nga ibilag iti kabigatan da. Abungan dan tulatan a iti tulda iti igid ti kalsada. Nagpapusin sabot ni Kwarog iti mais na. Ay wen, ibilag nan tumot ijay kalsada, ijay batog, ti balay na. Awan sa mo ti maisyo maray. Awan mo't ngamin makitak nga ibilagyo ang mais. Ay awan mare, simmadot mo't ngamin ni inting anagmula, idi pa nagmumula. Adda nga rod padak nga awan ibilag na apinusi ang mais. Ay, uray mo't damari tuyang, kan pari badong. Awan mo't makita abilag da ijay batog da. Kasano ang makamula da? Kat adamot na pananda. Awan damot ita dita balay da. Ay, nagpakada ka di ka, no napanan na, maray. Ay, saan ang nagpakpakada, maray? Nagkapoy kakit ataon. Adu ti ibilbilag ti bumarangay ang mais. Adan to ilako da. Ngam awan pa'y may lako ta tasadot kamit. Ammo nga ibaga asadutak. Angam di tabagem, di mo maibaga asadot. Ipaglabas tit kanya ka, ta babaya. Ngam si kangay. Kasanon to, no, danton anak ta. Saan ka pa yung agsikog ah? Tapno sa anak nga agsikog. Saan ka nga rudmet ang makikakaida kanyak? Sa balay, ti kwartom. Ay sana. Sa anak nga agdiag mo di kakaida. Mailiwakan ka. Uray may salang arabe eh. Iti may sa kondisyon. Masapol nga damayawat mo kanyak nga igatang ko iti masapsapol ta dito'y balay. Kanya nga tayo ti mabalin ko apagkwartaan. Delikado, no awan mayawat ko kan ni bakit nga igatang na iti masapsapol di balay. Uy! Adu mo tinakasako ang mais iti igit ti kalsada. Pibat bati dan samot na ito iti rabi. Abungan dalaang mat iti tulda. Amukon ti aramida. Nangina kanumot ti mais ita, maray. Naglako da dariyang kat ado ti naglakwanda. Ay, nawadwad nga rot ti kwartada no kasta. Wan, maray. Gimatang pa iti simento at tatarimaanan na kano ti balayda. Ay, nasaya at mat nga rod no iti balay da ti pangaramatan da iti naglakwanda. Saan nga iti arak? Ay ka nagnakamutin Si God kat arak lang ti aday ti panunot na no kasjay nga aglako iti apit na. Win nga rod ide kanayon nga agbartag. Inikan met ni Daria iti ultimatum nila kay na. Kat no awan ti maited na akwarta kun kwa na, outside da kulambo ka daw. Ay ka mayat mo't ano na panunot na tapno agnakam di asawa na. Win nga rod ay naumamot siguro na iti kababartek ti asawa na. Apay day takariton nga inruar mo. Di mo ko na nga daing kabunagan. Adda bagay. Pakairanudan ti nakbunagan. Ay, nagsaya atan nga no nagnahakam ka. Saan la jay agpampanunot no niya ti pagkwartahan ngam di ka maaggunay. Addan na panunot ko. Uray kita addan to kwartata. Nasayat mo, tapno di ka paturugan ija bangir ak kwarto kunak manan. Ay kwa. Ngam saan pa'y nga ita ti ipapan ko. Inton rabi tapno may mayat. Anya? Rabi kunam. Apay ano rabi pay laeng ngay. Ita kuman Pang rabi nga rod ti trabaho. Apay anya ka kurarap net.
Uno saksakulap nga iti rabi nga gunay. Apay ngay, sa nga pulo asakaw, ti maiskaw, ita, pitulang matan tinabatay. Nangikab-kabilam ngay. Yung kabil ko itigit ti kalsada ang kail, inabungak iti tulda, tay bilag ko man iti kabigatan na. Awan ata pa manangala. Amangan mat no inyawid mo gayam. Kasano ko maayawid ka, kat kurang pa iti bilag na. Sino nga tinangala? Nagdamag kadipay, no amok no asino tinangala. Ay, sayang ti talos ako amaiskaw. Ay, madiday to yun ah. Damatin agtaktakaw iti mais. Masapul arugyan nyo manen ti agronda. No kasta nga adamanen agraraira nga agtatakaw. Salbagkit di dagita agtatakaw. Perwisyo da iti panagbiag. Ay, day talaang ti amok a solusyon ti parikot. Agronda kayo. Ag-meeting tayo nga rod. Ibagam kadagiti kakadwam atanod ko araw tao may kay amin. Ag-meeting tayo, maipanggap iti panagronda. Makita ka lang no asino ti agtatakaw, gaburak iti mais. Ah, Ibagam kadagiti kakadwam tao may daamin, numalam. Unang kail, masapul na maduktalak no asino ti nagtakaw, pabayadak iti nangina ti maiskaw. Anya jay damag kaw. Natakawan ni Kwarog iti mais, maray. wen ka no, maray. Talo sakaw. Ay sos, nagluokon ngay ngagtatakaw ta ginolpi na ti talo asakaw. Wen nga rod ah. Iso ang masursuron ni Kwarog. Iso nga agrondada ka no, inton rabi eh. Imbis anatal nanto'y barangay tayo. Ita, adan agtatakaw. Imbagak kadakwada, asaan da nga agpadlaw nga agronda. No ammo ti agtatakaw nga adda agrondronda, sigurado asaan amapan agtakaw, tama amak. Ay hun ah. Mayat nga agpayso, no saan nga ammo ti agtatakaw nga agronda dagiti tanod. Bakit? Umay ka dito'y kwarto. Tadaytad ko ka. Anya man ang tiyay, ayam mo dita kwarto aya. Adar aramida. At dangarod itad ko ka kwarta. Ingka gumatang iti masapsapol iti kusina inton bigat. Anya, kwarta ko nam samad lakay. Un nga raw. Atoy, kwarta. Talagang agpaiso gayam ti ibagbagam. Kwarta! Katwan, di mo makita to igam ko. Kwarta ko naktumad. Ay, kwarta nga agpaiso lakay. Ay, nangalaam ka day. Ne, ay katbukod ko mat adiskarte ah. Ngala, alamon day toy. Nagwaras tayo nga agrunda. Tapos sana naman ti agtatakaw nga agronronda tayaw. Dagiti daduma kit iti masungan iti daya ti kabildatan ti pagyananda. Iti mat bedeng iti laod ti daduma. Matong palang kail, talo kami jay daya, talo mat iti laod. Ti daduma, kat dito'y asidag ti barangay haul. Mala, sige ta inton bigat kat agsisinokat kayo. Makita ko mati agtatakaw, tagaburak kunak iti mais. Ay, Ikalik asibibiyag iti mais. asos! Iti lay bagbagam bat ko arong. Iti liwon tayo at multaan tayo. Inteng, awan samat tinagreklamo anatakawan idirabi eh. Urayan tayo aging gat malam no awan tayo magreklamaw. No natakawan day tatao, saan nan nga ipamalim ti umay mangibaga dito barangay hall? Nung ada nakataktakan na, uno ada na panan na. Kadi na pa inadlaw ti natakaw. Sa bagay, wen matkit di ah. Agam sapay la kuma, taawanan tinatakawan. Masayang anak, ta saan ta ngamin anag mula iti mais. Ada ko mailako tamit. Ay, ibagbagak ngamin idikan ka. Kat imbagamit, adi mo masango. Ita, masayangan ka matlaang. Ay, nakitak ngamin ti naglakwan ni pare Bantaur. Ay sus, nagwadwad ti naglakwan na. Uray mais latiin lako na. Ikargak manan iti karitong ti mais amakit kitak.
di taigid ti kalsada. Adda na abungan iti tolda. Ikatag ti abong na. Kat mangbagkatak iti ikargak dito kariton ko. Kyle, makita yung ti makit-kitak. Wen, nawaya makitak dito. Inton ba ikarga na iti kariton ti maes. Rumkwas tayo dito nagdamangan tayo. Katiliwan tayo. Tapno kut indaak. Talwasa ko ting karga ng Kyle. Aw, iduron nanti karitaon. Sige. Rumkwas tayo dito naglamangan tayo. Natiliw na kamot lang ay. Ha? Nagkapon niyo. Apay akalata nagbarang kayo. Kaya't mau tapang uran kay ti batuta. Si kagayam ti agtatakaw iti maisa. Saan ko pa imat nga inalat ni Maes? Isubli ko, kat pagawi dendak. Intayo di barangay haul, tagbayad ka, kan agmulta ka. Anya nga iti bayada, kat awan mat ti inalak, chiparog. Si kalakit di tinangalay ti maiskaw, iti maisangal daw. Awan ti inalalak ang Maes mo, chip. Mas dawat, tadatugot ti pilit ti bisiklita, iti asidag ti pagibilbilagak iti mais. Tagayam, ti kariton mau. Ha! Luko ka, ha? Apay pinayabandak dito'y barangay hall, Kapitan. Ada nga min damagan mikan ka. Anya ka diti damagan niyo. Apay nga dati asawak dito'y barangay hall, Kapitan. Dahi ti pagsaritaan ta ita. Apay nagtulagan nyo iti asawa, mamapan agtakaw iti sinako amaes. Agtakaw? Ada ka diti nakaw na, Kapitan? Di mo ka din nakita ti kariton dita ruar. Ada dita di kariton niyaw. Ada karga na atalo asako amaes. Mais ni simuda jay. Ay, awan ti amok dita, Kapitan. Damdamagak itay malam no papanan na. Kat di namot ibaga, Kapitan. Ay, amangan ko na kano si kati para ilako iti takawon na. Ay, saan, Kapitan? Awan pa iti inlakok, amaes. Ita, tasikan tinaduktalan ngagtatakaw. Ipabalod da ka kanay, wano bayadam ti tinaktakaw mau. Diyak kaya ti mabalaw. Ang mawan mat pagbayad ko, chip. Nawan ti pagbayad mo ako nam. Di pordiyaan ka. Kuwintain ta no mano ti gata ti tinakaw mau. Kat ikaraw baban iti panagaradom iti pagmulak iti mais. Agarado ka nagmulak iti Maes, chip. Una, tapno amom ti rigat ti agarado ka nagmula. Kakasya ka nagarado ka nagmula. Tinakaw mo kitdain. Sinalbag ka. Day takat agmulan iti saan ko ako kwa. Nawatak ti tanta na butob mau. Kayat mo nga rin ti mabala. Udkasta ka day. Anya kamin tinaknakan mo tayong ka nagtakaw iti maes. Kababain. No, sikat tumat nga min. Imbagam asabali ti pagturugak. No saan ka nga ikan iti kwarta? Ngam saan ko nga imbaga nga inkagtakaw. Napilitan aklang mo. Ay, saan nga umno day tarason mo? Iso nga imbagak matikas jay, tadi kamat ngamin aggunay nga agbirok iti trabahom. Ala, husto. Agbabawi ako niti inaramid ko. Agbabawi ko nam, ngam saan kan samat a seryoso iti ibagbagam. Ita, masapol nga agridam kayo. Bantayan nyo, dagiti apit nyo, tapno saan na matakaw. Kapitan. May tiapit, may tapno, di dalay. Ay, nagloko mo tanday jay akulas. Awan nga min trabaho na, iso makalagip ngagtakaw. Ay talaga kasta no mabisinan. Kanawan ka ng titaaw, kapilitan nga agtakaw. Ay, day tangarod ka kapitan. Nya nga tayo iti dayjay atao at trabaho na aya. Tapno, di na aramiden day ta agtaktakaw. Mayat ka kadi nga inton malpas nga ikarom titinakaw mo ko ni Kwaraw. Ket si katiagpay a janitor dito'y barangay haul. Janitor, kunayo, kapitan. Adda ka di sweldo. Una, nga masapol nga agkari ka, adikan agtaktakaw, ta ikanda ka mo't iti sweldaw. Ikarik, kapitan. Nulakat ta adda trabaho ko, kan agsweldo ak. Ay, ikarik asana ko nga agala iti saan ko ako kwa. Nasayat, ngamsakbay amang rugi ka. Ilepas mo pa iti rebbengem ka ni Kwaro ka. Ay, uwan, kapitan.
Ibagak ka ni Chip Kwaraw. Ta kontrataag ti ipaparamid na. Tapno daras malpas. Ay mayat ti inaramid mo, Inteng. Inikam Nicolas iti trabaho na. Tapno saanen nga agtakaw iti mais. Eh, no makumikom tong agtrabaho, di nan tumapanunod ti agtakaw, ta bisin ton, kan adasweldo na. Ay, mayat at talaga. Imbes nga uyawan kan pabainan ti nakabasol, iremedyo kit day tapno agbalew kan makaamires. Itikas jay nga inaramid kaw. Nagkare, di nan ulitin ti agala iti di nakukwa. Saanan nga agtakaw. Good job, Kapitan! May samanen aparikot tinasolvar mo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Eh, ipapudot mo banda ito ibadang dungaw. Anya ka di dayta. Eh, litson ka yun pansit. Ha? Naggapuan da kita. Iti barangay hula. Itaman pa'y. Awan mo ti amok nga event ita. Ay, awan nga agpaiso. Nga madang amin imay nang itulod. Nga ag-espes iti barangay hall. Awit daday takay. Kasta ka day. Awan, iso nga ipapudot mo dungaw. Ay, mabitlaang. Ay, apay, mabisin ka adagos. Aya. Ewan nga rod, makapangpangan akong itilitson. Na. Na yan ni Kapitan. Kasla saan a Kapitan? Ungarod na, mangibabain. Agisupsupot kit din iti makan, kat sisasangod da mayor kan guana. Ay, saan nga tanga amo ni Antimban ang tiar-aramiden na? Saan siguraw? Tanuam muna, sigurado may sa oras ti panang sermon na kiniangkal. Ay, anyan to ngay ti maibagadag iti taga-munisipyo iti dayta nakita da. Sigurado nga ison ti saritaan day jay lugan. Ay, anyamot nga minon niyang kalinteng. Sana nagpampanunaw. Nagpadaan dan akan ni Kabadong. Jak mawatan ti ugali dagita lalakay. Day talagi supa ti amuda. Ang kalinteng. Apay. May papanday to iti naramid mo iti barangay haul. Kanya nga inaramid ko. Ti panang isupot mo akadag iti makmakan iti barangay haul. Apay, ada ka di parikot iti dajay. Kababain. Na, Da kayo tikit-kitain da mayaw. ha, Anyan to ti kunaendakan ka. Kapitana managisupot iti makan. anya? Kababain. Sardengan yung tikas di nga ugaliyaw. Takababain na Ay, pirme. shh, keep quiet ko araw. Ang mga numangag na kanyang time. Sigurado nga ungtan na. Dengdenggak ti saritaan nyo itay kan ni uncle mo, Kwarog. Apay, inala na ije barangay hall dagit insangpet na amakmakan. Wanantay. Mababainak nga ron kada mayaw. Ay, kunak man no kuna na anabate. Iso nga inala na. Rason na lang day jantay. Amupay man kiniangkal. Kaslamot tan rimawat italim makayan. Ay, kababaen ti kastangar aramiden na. Anyan tulangan ti makuna dagiti tao ang makakita. Ay,
Asaan may akabaulan agumatang iti karne? Ay, pakpakawan. Day tangaro danday. Iso atulungan na kamang bagbaga kinianggal. Inteng! Inteng! Ay, apay aya. Mangibabain kang asawa. Mangibabain ka a kapitan. Na! Naamwak ka ni Kwarog aday tala agisupsupot iti makanti aramidem. Tunggal ada papanam. Kababain! Anyan tuti ko na andakan ka. Di ka makagatang iti karne. Eh, saan abalita saan apudnaw? Kabailak ti gumatang iti uray mano akilo. Irif ko ti daduma. Ikiing ko ti daduma. Itag ko ti daduma. Nda. Tainton aklongak ti karni. Ada nakasaga na nga ilutok. Ay, talaga nga ipadlaw mo arawat ka iti karne. Na Di nakibabain, Inteng. Sardengam ti agisupsupot iti makmakan no adda papanam. Di mo ibabain day tabagaim. Eh, saan nabalay? Ta makipangpangan kamit no ada isang putkaw. Oh, Gapo tadyak amo akas tagayam ti aramid mo, Inteng. Ngam itataam mo kon. Never! neighbor. Eh, may mayat ata bukbukudak. Na Sa di naman nga tanti papananta paray. Ewan nga ron, paray. Awan mo't amok nga okasyon ita. Ay, adan to paray. Di ka madanagan. Tainton adda maangot ko apas kain. Ibagak to adagos king ka. Ay, unman. Kaya't ko timangan iti dinagdakan. Kas kada papaitan. Kay tangarod kat paray. Naimas timangan. Karo no libre. Ay, imbaga mon, paray. Ay, ngam amaw. Kas tao na iti unget ni Banang Kanyak. Mangibabae na ka no. Kaputagi supsuputak. Iti makan no ada okasyon. Ay na. Day tangarod tirigat na. No adda asawa paray. Kontrolado da tao. Naimbag nga raw ta nagbakasyon ni Tuyang. Awan di tayo. Tano adda di tayo. Sigurado man nakibiyang tumanay ni ti amin nga ramiday. Apay ngay Kwarog. Saan mo tinasumangpot ni Kapitan? Jak man na mo iti day nga uncle ka. Sa balin sa manan tinaturturong na. Ay da, ang mga no adamanin paskaw na napanan na. Wang nga raw. Ang mga no dadamag da kinitata ba daw. Nga itatibunyag di anak ni Anita. Isunsa manan tinapananda. Ay siguro no namuan da, sa bali nga rodan tinaturong da. Kasanaw no saan nga umay ni uncle ita kagawad. Ay kat agjo ti tayo laangan Awam mo ti agpamiting. Wang now. Urayan dakbe ay. Tamapan ko kita ni di balayda. Ay sana, sigurado matla ang arimor day jay di balayda. Day talaang tasabalay titinurong na. Makita paray. Adaw ti sagana da di tayo. Ewan nga ron, paray. Ay na naimbag laki di ta nadamag mo da ito apaskan. Solve man ang ti problema iti masida. Siya, pa'y may tiko ng paray. Napigsa ti angot kaw. Ako pa. Day takit ti kayat ko kun ka, paray. Ay, ada ti sel mo di ta, paray. Anya sel paray. Nagkaboy kan. Sel. Silupin. Ay, ay, un paray. Adda di tayo. Ay, inta nga ro din iti paglutlutuan da. Inta kargaan da gito silupin ta. Ay, un paray. Tamnod dati maiyawid ta. Nasaya at tasimangpet kan, Inteng. Apay ka di manan. Kas kalaman tigriditan. Anya manan dagita insopot mo. Makan Anya pa'y kuma. Maluksawak at talagan kan ka, Inteng. Na Apay adi ka napan ijay barangay hol ita. Inururay na ka dagiti kakadwam. Ay na, siyak ti kapitan. Agjuti akman uno saan. Kapitan aklata. Ay, nagadayo matenday tasong bat mo. Kit isumat. Siyempre, unak pa'y ti makipunsyon na at napakaranuda, Mike. Nung nag-meeting kami ita, di adang araw. Dito masida. Na, day tati paglaingam, Inteng. Ti agisopaut. Ay,
Sigurado ang nagaramid ka manan iti pakaibaba inam ijay paskan anapanam. Kapitan, anya ka diti kas tatayo dito'y DTR yo. Anya ayat ti parekot iti DTR ka. Awan mat ngamin tinaykarga nga absent yo, Kapitan. Kat pasaray di kayo mat umay. Anya kumat bibiyang mo. Ha? Sekretarya ka lang, kat ako ang kapitan. No anyat insurat ko, isawn. Di pa kibibiyangan. Kapitan, saan nga tanga unfair ka dagiti kagawad? Kanayon da nga ag-duty. Idinto ada kayo. Shut up, shut up! Nay. Kapitan ako nak. Sekretarya ka lang. Nagat nga to ti saad kung itisi ka. Iso adi ka sumanao di tanay. Pasensya kayon, Kapitan. Saanan ang mauli? Asino kada kayo ti ada reklamo na kanyak? Awan mo't kapitan, apay kuma. Rumbeng laang. Tano ada agreklamo maipapan. Iti saan ko apa nagjut-juti diti barangay. Ibagayo lang. Awan ti reklama, Wangkal. Tilaan ko na may agduty kayo kuma. Tado dagiti mailawlawan nga umili nga umay. Ngamsanda ka matamadanon dito'y barangay hall. Baybayan nyo dagita nga umilay. Taday talag, reklamo ti amuda. Ngam pagrebangan tayo day takas opisyal, kapitan. Ta sumungbat kayo pa lang. Apay, kaya't mo kadi asublatan ti saad ka. Agin lalaing kamit kagawad ko anang. Ay saan, kapitan? Ngala, bayamon, lipatamon, timbaga. Adon te reklamo dagiti umilikan ka, Inteng. Kanayon ka nung awan ka ija barangay hall. Ket no isuda ti adda ka sa pulan na kanyak di biro kundak. Na, apay, asino ka kumamat tapno biro kanda? No adda garot ka sa pulan na di biro kundak. Saan lang aday ta agsa-usao ti amuda nga aramidan? Ammom, Inteng, idinag-out-taking ka. Inkarem nga aramidam ti pagrebengam kas ama ti barangay kabildatan. Angam di mo mat-aramidan. Awan bibiyang ko! Na, Nay. ay di ka kadi mabain. Aw-awagan da kan iti ama ti punsyonan. Na. Mayat ta unik. Na, Ado ti maragsakan do makita dak iti dardar ayak nga okasyon. ay, talaga nga awanan ti danggam, Inteng. Ala, makaammo ka nga rudan iti biyag mo. Nay, apay akas tatidjar mo maribanang. Ay, konsumisyon ko ni Inteng, Maray. Ha? Ado, dagiti mangmanggag ko areklamo dagiti bumarangay. Takasano, saan meten a matataw ija barangay hall? Ay na, kinapudno na. Day tamo ti parikot may iji barangay hall. Kanayon kumot abagaan. Ang amawan apulos ti denggan na. Iso an nasaysayat siguro no adda mangireklamo ken kuana. Ay na, ado matan tinanggag na reklamo ti bumarangay. Ngam awan mo ta. Kababain nga rod, Maray. Imbes nga ama ti barangay. Saan? Tanagbalin meten nga ama ti punsyonan. Inteng, uray saan kan arumrumwar? Apay alapdan na ket a desisyon mi ita ije barangay hall. Sigurado ka kaday nga ijay barangay hall ti papanam. Ket wala. Mapanak tapnoon mo ti maibagbaga dagiti na reklamo a kagawad kan tanaw. Agrekreklamo da, gapo taad da makagapo. Awan kit diti amuda nga aramidin na no diti agreklamo. Di dala ka agtrabaho. Ay katkasken kamot laeng Inteng. No agreklamo ti amuda nga aramidan, makipunsyon mo ti amom nga aramidan. Iso akita man de tabutyog mo, nay, dumakdakal. Mangipanagnag, asadot ka, kapitan. Rumwarak madlangan. Tanong jak pala pumanaw ditoy. Sigurado nga adun tumanan ti ibaga. Ay na,
Naimbag na nasabat ka paray. Apay ka di paray. Ay kit intamanan makipangan niya. Apay adamanan paskan ita. Ay kit adda paray. Adda ti pabunyag di tadaya. Ala, mapantakiday. Ay unsa ah. Ay kit mapantan na paray. Apay adaya ta aramidin niya iya barangay hall. Awan mat kidi paray. Kung naka mapanak lang. Tapno mapanak ag report basit. Ay, unit. Mapantay jay. Ay, mapanta ka makipunsyon ah. Bay amon ti duty. Ta nawaya inton bigat. Nabartek ka si Mangpet Inteng. San? Nakainumak la. Ha! Talaga, Jakon maanusan tikas ng aramid mo. Agsaga na ka, Inteng. Tasog-sugak dagiti bumarangay amang idarom kan ka. Naa. Anyat klase kagasawa ta isagmaknak. Kaanyat klase met a kapitan, tabaybay am ti barangay mo, ha? Jak ko man nagaw-awin no, kasto ti masang putak. Ay kat pumanaw ka, Inteng. Ah, Apay, pilpilitan ka ngamin nga agawid, aya. Nakaturog ada gusto'y sinalbag a tao. Ay na, suron ka. Ang galinteng. apay ko rog. Ala kayo angkal. Ah, At damot si Mangpet ami mo para kada kayaw. anya? Unang kal. Imay ngamin da mayor idi na minsan iti barangay haul ng mawang kayaw. Kat naira na nga da residente nga imay iti barangay haul. Kat imbagada nga da kayo iti dayang agsalsala. Ha? Dahi tanti ka na yun mingay baga kada kayo angkal. At dapay ka no tinangireklamo kada kayo iti munisipyo. Ay. Gaputa irresponsabli kayo a kapitan. Iso ada ito yan. At dan simang pat asurat para kada kayaw. Ay, kasano daytan kay? Dakamua kada kayo ang kail. Ah, Di umat ngamin inararamit ti trabaho yaw. Iso asang winyon a. maestri saksa ah. Sige ang kail. Saganaan nyo day taoy. Anya nga ita. Face your problem. Even your problem is your face. Naa. San kayo mat ngamin ang nagsingsing pat a kapitan? Anya nga ita. Ay na, Kapitan Enteng aya. Sangwam itano anya ti bunga ti kinairresponsablem a kapitan. Tanya ngay nga rod, nagbalin kamat ngamin nga ama ti punsyonan. Imbes kuma nga ama ti barangay. Ala sigay! Ditan tinagyibusan ti sabalipay aparan. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Day, apay, anya ti banban ni kasam dita, Inteng? Daytoy man lakti rin daw. Napirdi. Ay na, idi pa'y lang amin nga ibagbagakken ka. Tarimaanam kunak, mate. No, ilak mo. Aglukat. Awan na. Sarkan datan, dagiti agtatakaw. Ay, nasaya at mo't atanadlaw mo. Tarimaanam nga rodan. Ay pampanunutak nga rod anasaya at iso agbandi ka sakup pa. Apay amasapul aban ni kasam. Ay, marurudak. Iso arukudak man akasti. Rukudam? Apay kumaarukudam, katlaklaang matikurang dayta. Ay, agulay makabanang. Ha?
Apay apagulimakan nakngay. Di mo singaan ti pa nagpampanunot ka. Ay, Heh. nagadukat nga amumon aya. Ibagamlaan no saan mo akabailan nga aramidan. Ah. Ta mga yabak iti magtarimaan. Nagkunakan ka adyak kabailan. Ibagakan ka. Amok amin. Na, Mangbayad ka pa ilang iti nakangin ngina amang tarimaan. Ako na lang. Nagadumo day taginatang mun a merienda, Maray. Agpatrabaho kayon samot kin ni Kapitan. ay meriendaan da ito ni Enteng, Maray. Tatarimaanan na ko majay laktiri daw, may. Ay na, kabailan day tang aramiden ni Badong Kumaray. Aya, Ay, wan maray, nalaing ni kabadong nga agtarimaan iti naperdi aridri daw, tawa, kaskada noan niya laditan. Isaw ti paglaingan ni Badong Kumaray. mayat, taadagayang paglaingan namay. Ay ti kayat mi amaamuan marituyang, no mano ti singiran ni kabadong atangdan na. Ay wen, dayta ti kayat ko amaamuan, marituyang. Inununaan naklaang ni Marikwanang ang nagdamag. Ay na, agkukumari tayaw. Apay ko mga ingina na nga ti singir na kada kayaw. Wan, ta planok nga ipatarimaan dahito atap ti tersinak ta agtedted nga minan. Nangag mo, marituyang. Alaan gaya man ni Marikwanang ti serbisyo ni Badong mo. Nalakalaeng kukumaray. Umanay mo't siguro deta sa nga gasot at tangdan na. Ay, da. Nalaka magayam. At dapay tawar na nang Ronano Senyor. Ay, kat, tumawar kami nga rod, amaray. Tauray ni Pari Badong timang tarimaan ijay ridaw may. Enteng, an-anwam dagita chinso kas kadawasay kan ragaday. Tarimaan nakmanday to'y ridaw tanay. Naperdi tilak na. Ay, nagbasit lang alak ti tarimaanam at dapay lansa kas kadaragaday. Di ka man makibibiyang. Suruan na kiding ka naglaingak nga karpintira. Na, Saan ka makibibiyang? chinso? Aramatam itilak ti ridaw. Ay panawanak dito na. Ay. Di ka man mangsinga. Di nakpakibibiyangan. Kwarog, itulod nakman iji palingkay. Mangkita ka langan ito sa bali ang pagluganam kagawad. Naperdi mo ito'y tricycle ka. Napirday. Kano limabas ka lang iji tersinak ang nagitulod iti pasaheros mo dita abagatan. San matan nga gandar? Alang arudan. Mangkita aklangan iti sa balay. Ipatarimaan mo nga ruday ta tricycle mo. Pangipatarima anak ngay nga ta. Anya nga'y Enteng, nalpas ka din day tari daw. Apurado ka launay. Plan mo pa nga no kasano arugya. Na, saan mo pa'y analpas? Kat nagadumatigam gamit mo ang nakawara ditoy. Angam, kasano ngamin ang matarimaan mo? Kat sabali mo't dagita ramyan tam. Tada pa'y chinso. Apay nalaka. Ay, adamok analaing amang tarimaan dito'y ridaw. Nalaing? Kat no siyak day ta. Daytoy analaing a tao, kat kabailan na atarimaanan daytoy ridaw. Siyak nga rudan day ta analaing. Saan? Ni Pari Badong. Ay saan analaing day jay? Ta agin lalaing laang. Ay, nalakalaang titangdan na. 5 gasot laang kano. 5 gasot lang? Lalaang am ti 500? Idin to ta siya kat libre. Saan kan nga agbayad? Na, awan lat pamatikan ka. Ay, pumanaw ka dito, ta i-concentrate ko ta ramidak. Diyak makapanunot na da ka dito. Ngaw ka, ngaw. Na, Badong, ingka man latarimaanan ng Jerry daw da Kapitan. Apay, naperdi aya. Napirdi ka no jaylak na kat saan samot akabailan ni Kapitan nga aramidon. Muna aya nga, beng.
May salang ti amo kapag laingan na dayta kumpare, tuyang. Anya ngay dayta. Mangan. Na ito lang, ti paglaingan na. Malaki day. Inkatarimaanan nun, kat saan mon asingiran itinangin na. Mala, ikak iti discount na. Tagkumpare kami kang araw. Saan mo pa natarimaan day tari daw yaw, Angkal? Kitnay, malamain. Agpampanunot akwarog. Sana nalakat agpanunot. Itay pa'y agsapang imayak agpampanunot ka. Aging gayta, agpampanunot ka pa'y lang. Nakakonsentritak nga ron. Nagbasit lang alak day tatarimaanang. Ay, uray basit. Tani, komplikado launay. Anggal, umay ko man pa iparada ti tricycle ko di tarubayan niyaw. Napirdi, mate. Naperdi manan. Uy nga raw. Kay patariman ko lang di napalabas sa bulan. Ita, napirdi manain. Sige, iparadam la dita. Saan amaan ano dita? Haribanan, adda ka din ni pare intay. Wen, pare badong, adda di taunag. Natarimaan na ka din, yeri daw yaw. Saan pa'y nga road? Saan na pa'y anarugyan? Iso nga'y mayak, to may kutulungan, maray. Ay na, nagmayaten no kasta, pare badong. No 500 laang, ay, ada pagbayad mi ken ka. Ay, ikan kayo iti discount, maray. Ay, nagsayaaten no kasta, pare. Mabit lang takasaritak ni Entay. Ay nagkunakan ka tang danak dayta abadaw. Ay niya kumatiam muna dayta. Nalaing kanungarod nga agtarimaan. Imbaga damari tuyang kan marikwanang. Oho, mangloko la iti pada na atao ti kayat nangaramidin dayta. Ay, di mo pigsaan, tamanggag na ka. Nasaya at no mangag na taagawi dahin. Ay, di ka lang mabain iti kasta nga ibagbagam. 5 gasot laang matitangdan na. Ay nagnginan, imbag kumano na laing. Ay, nagag ko tayo, paray. Na. Kung naktumot ka, nanggag na ka. Sige, tapno awan makunam. Sa nga gasutlatan, paray. Nay, ay, Ha? naglaka una yan. Sa nga gasot kanulaangan. Ay nanginalata ta awan mat kwarta may. Mala, 50 latang arutin, paray. Ay saan? Nanginalata. Ay saklatan timang tarimaan. Tulungam ko man ni uncle mo amang tarimaan ijay ridaw ti balayda. Ta saan ka magayam nga agpasada. Saan na kaya ti matulungan na? Kabailan na ka nung nga aramidan nga oreg may maysa. Kuna na dayta. Una na, iso pinanawak latan. Sa bagay, napan ni tatam abadong tauray isulaangan timang tarimaan. Ay, mayat tanalaing ni tata ba dong agtarimaan? Wen, isunto pa'y timang tarimaan ni Jetersinan ni Marikwanang. Una na, nalaing nga talaga ni tata ba daw? Ay na. Apay nga itupak-tupak mo mat dagita Platon. Ay, di mo pa'y lakat inala ni pari badong. Nalakalang arudan titangdan na. Ay apay ko mga alakit adda akmet asisasagana amang tarimaan iti dayta ari daw. Angem aging gaita, di mo pa'y narugyan. Ay mga anak pa'y tamabisin akon. Ay, dayta ti problema ken ka, inteng. Awan pa'y inararamid mo. Taad ado ti panangan mo ngem ti panagtrabahom. Saan ang nalaka? Di agpanunaw. Mulmulagatam laang mat dayta. Mulmulagatam laang dayta ridaw. Aging gaita saan pa'y anatarimaan. Ay saan ko la mulmulagatan? Adalak andalaing. Nagsimplian abanag. Masapul pa'y lang adalem analaeng. Ay bayam mga anak tapno makapanunutak iti hustaw. Ay punwa man ti pinggan ka. Na, Ay makapabisin ti agpanunot. Ay, ne, nagtataulan ti asaw. Ingka di kitaan. No asin day, si ka maggayam day tatataulan ti aso, marikwanag. Wen, maray. Kagap-gapok nga mi na nag-duty dita barangay hall. Nag-duty ka? Wen, maray. Kat nagadaw ti mang dabdamag.
No, kaano nga ag-duty ni Kapitan? Ay, ado, kuna maray, manuda aya amang damdamag ken kuana. Aguray ka ta bilangag. May isa, dua, talo. Taltaluda mo lagayam. Ay, aduda, maray. 50, 51. Na, 50 adagos. Ay nawon, maray. Aduda ngamin talaga, timang damdamag ka ni Kapitan. Agasamot ngamin ta, manungal daw asaan na simsimrak. Imbagam kumaa nga aging gaita ket tartarimaanen na pailaeng jayri daw may. Day nga rutimbaga. Ngam, apay, saan pa'y ayaan at tarimaan? Ay, saan pa'y nga rod, maray? Kanay manon nga aldaw ako nam atartarimaanen na ngam saan pa'y gaya manalpas. Saan na pa'y kit di an narugyan, Apay makaduminggon ajak simrak. Day, anya ti panagkunam aya. Kunak no one day unlay. Makalawasen, ngem aging gaita. Saan mo pa'y anarugyan at tarimaanen day tari daw? Sige. Ituloy ko inton bigat ta mapanak ag jutay. Wen tanay, ado ka nun timang damdamag ken ka. Sige. Ag jutay akon. Kastoy na pailang da ito'y ridaw-dur. Ay, wen adayamot sa bali analaing amang tariman iti dayta. Si kalaeng, inteng. Ay, wen. Puno dito. Marituyang, umay kuman ayaban ni Pari Badong, ta umay nan tarimaanen jeri daw may. Husto maray, taawan papanan na ita. Apay ni Kapitan ngay, Ay, napanen ang nag-duty ije barangay hall. Iso nga umay ko ayaban ni Badong mo. malpas na adagos na ita maray. Mabit lang tayabak. Badong! Umay ka man ditaw! Badong! Mayatan day teori daw yung antay. Mabalinin tilak na. Ay, naglaeng talaga ni Pari Badong. Nyanggal kaw. Makalawa sa miningmingmingan na. Hanggang san na apulos akinute. Wen nga rod Ay, di mon ibagbagaken kwa na, anatarimaanen. Tama nga numadin tumanen tirik nana. Sige. Jak ibagbagan tay. Wen. Ay, idulin, wano, ipaigid mo man kit di dagita chinso. Kas kada ragade. Tay supay asali dito'y pagnaan. Panag! Nay, apay aya. Eh. Kasang sangput mo, umanayab ka. Ayan nga dagiti gamit ko aragaday. Wano dagiti chinsaw. Impay dulin kon kanikwarog. Tawan meten tarimaanem. Na. Katnujak pa'y natarimaan ti ridaw. Natarimaanen. Nalpasen. Nalpasan? Ay, kitaam ngamin Hop! Sinuti ng tarimaan? Ni Pari Badong. Saan mo't nagpatangdan. Inikaklang iti sa nga garapon abuggoong. Mabalin kanun dayjay at angdan na. Awan Ay sinsinan da ito inaramid na. Ay anya asinsinan asasawam. Kitaam anay. Nalagda. Ay, sayang jay bugo nga inted mo. Saan ka din nga agreklamo? Tanatarimaanen. Awanen ti rumbang apanunutam. Makaungetak no kastulaan. Saan kamot abilib iti kabaalak anya? Nagkunaken ka, asa anak abilib iti kabaulam. Mangkitak iti tarimaanak tapno mapanagnakaken ka analaingak banang. Na. Ado, temok nga ramiday. Naingak. Ay, anuan ni Uncle Conti Tricycle? Saan ka di ako nam anapirday, iso asaan ka ang makapasada? Pudnuan na perday. Ang jak impatarimaan kan kuana. Tarimaanan nan samay. Anuan na nga iti chinsaw. Ay sus! Ingka kitaan ng kwarong! Darasal! Entay, apay day ta chinso.
Tarimaan nagngaro to'y tricycle ni Kwarog. Ay, idapam dayta. Ha? Saan at chinso timang tarimaan iti dayta? Surwam ki dede duduugan a kapitan. Ay, saan? Ay, marakraken Inayadot. Di ka madanagan ta amok dar aramiday. Isardang mo dayta kunakmay. Tano saan? Aramatak ta chinso kan ka. Ay, Na? isang tingkaw na. Dinak mo lagatan. Ay, unay kamutin. Bayam nga ipatarimaan ni Kwarog injay shop. Iso timang ipatarimaan iti tricycle na. Kunak nga ron analaingak. Apay, didak patsin aya. Agin lalaing ka? Amom aya ti ag-repair? Chinsaw? Pang-repair iti tricycle? Ay, awan mon inteng. Palpak ka talaga. Ay na, Kapitan! No saan mo apaglaingan, saan mo apakibyangan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Katawa ta katawa. Dito'y maray. Ngam ni Mari tuyang nakamulang lang. Na. Ay, wan. Kunak no makikat-katawa ka na, tan ni Marituyang. Oy, di mo madlaw aya. Kitaom di talikudam. Itay pa'y anak kamulong lang dita. Na. Ay, pagdamagak man. Marituyang, anya ti pampanunutem aya. Ay, ti problema ka. Ada problema? Ay, da kami kan ni Marikwanang, kat ano mo't ti problema, may. Ngam ikat katawa milaeng. Saan ka day, Marikwanang? Kauwan. Ay, di yula amo no kasano kadakkel ken kadagsen ti dimteng a problema. Na, ay katulungan da ka, Maray. Podno day ta. Adda kami dito'y akumare, manakasagana at tumulong kan ka. Wen, iso anuan niya man day ta a problema, ibagamlaan ka da kami. Ay, saan dak a matulungan? Agtalag kakadi kada kami, Maray. Tauray no awan makukwartami kan ni Mari Banang. Nakasagana kami at tumulong kan ka. Wen nga rod awan to pa'y si daan mi manan. Ang pudno, Maray, matulungan da ka. Problema nga road no kasano agastusat di nagado a kwartamay ken nebadong ka. Naa. Da, Day ta, ti problema. da, ay, marurudak. Problema ayamot day ta. Ay, nakaro a problema, Maray. Isulati pampanunutag. Ajak payin pakaturturo ka. Ay kat hold upon da kan ni Mari Banang. Tapno mamimpinsan ang masolusyonan day ta problema. Ay, wan, Marikwanang, mayat day ta na panunot mo a solusyon. Ay, sus! Aday wanda! Nakaam-amak kayo akadwa! Ha? Waraw, itulod nakman ni Jay Ilay. Sana nagpaspasada, tataba daw. Napirdi ti tricycle ka. Apay nga ron nga da ka dito'y paradaan. Nagtugtugawak lang mat dito Pampanunutak no pangalaki ti pagpatariman ko iti napirdi a tricycle ka. Awan kwartan? Awan nga raw. Awan mutla ka no kwarta ni uncle ka. Ay, piman kami ta. Awan lang aro din asawam. Awan pa'y kwartan.
Ay, di nakmot katawan na. Anya nga ti paglunganak, ngagpailay. Ay, nagado di ta tricycle. Jay nga rod tricycle mau ti kayat ko pangiluganak, di gatangang aeroplano. Anya ti katangam? Airplane, no di mo mawatan ti aeroplano. Gumatang kay ti eroplano. Nay, apa kas na ti reaksyon mau? Kaslasaan mo apat siya nakabalak ti gumatang ti aeroplano Di kanto pa'y makagatang iti baro at chinilas mau. Kita man deta chinilas mau. Oh, abot deta may isa. Natalyan mat iti barot deta may isa. No kasta, saan ka mamati? Akabalak a gumatang ti aeroplano. Hehe. Sino kumamit nga iti mamatikan ka, tataba daw. Na, apay nga intupak mo ten dagiti kaldero banag. Kaya't mo maabutan dagita. Marurudak ngamin ka ni Marituyang. Kunamatlan asino nga agsasaong. Di ka la narwaman iti ugali na. Ang mumblang arudin na kasdyan na. Asino nga iti saan amarurod. Naglastog ngamin. Hindi pa'y laalastog ni Marituyang. Iso pasensyaam ka din. Limastog nga rod ita. Ay, nagbalin at triple ti kinalastog na. Ay, agasam man, problema na kano. No kasano agastusan na jay nagado akwartada kan ni Badong na. Kinatawa ang lata ko man Akas iti kasto day. Oh, kasta. Saan mo't apod no day jay? Ay, dinto pa'y makagatang iti sagaysay na apang sagaysay na iti buok na. Ay, Kitiso. Agpadadakan ni pare Badong nalastaw. Paray! Parinteng! Apay pare! Bumaba ka man ditaw, itadaman pagtungtungan ta. Ay, mabit lang. Anyat pagtungtungan ta paray. Ay, dahito yung arod problema, paray. Nagrigat asulbaray. Ay, pag tinulungan ta asulbaran. Anya day ta? Problema, no kasano nga iyawid, di gatanga nga aeroplano, di ilay, paray. Anya? Iprulano? Ay, aeroplano? Tilay bagbagam. Naperdin sa antiulom. Apay, ti ko namang luloko kaya, paray. Seryoso Ay, panawan ka man lagan. Perdin sa antiulom. Ay, saan nakapanawan na, paray? Kunak man nutulungan na. anya nga'y tinagtungtungan nyo ka ni Pari Badong. Abe, anak kami rugrog ka. Hay! Naglastog ko na dyan akong pare ko na ba daw? Ay, agpadpada da nga rod akan ni Marituyang. Gumatang kano iti aeroplano. Na, kita manday ta. Sino kumamit nga iti mamatikan ko na? Win nga rod. Ay, look, wanda tayo. Naglalastog dakit dia? Ay, jak tuman pampansinan ni Marituyang. Win, likli ka maon. Kasta talaga ti aramid, inteng. Ay na, dadaulan na laang ti aldaw ko. Apay, Kwarog, itay ka pa'y anak katugaw di tasangwanan ti Tersinak, Ay, itay pa'y aya. Kung umay ko lang, mate. Anya ka umay mo laang. Nasurok amay sa oras mo di tanan nakatugaw. Nadda ko may baga, kagawad. Anya day ta. Kasapulak nga awagan jar, arma ka taga-ilay. Kag, Awan lud ka, ita. Umayak ko maumutang itilaod. Ay, puro kayo amin utang. Kasano nga yan tinigosyok no kasta kayo amin? Ito lang mat nga umutang ka. Uray pay. Numaknangak la ko ma. Napirdi lang aro ti tricycle ka. Awan pa'y kukwarta. Ay. Asinaw ti awan kwarta na. Ni Kwarog Pudno ka day kwaraw. Apay ngimbagan pa'y lang kagawad. Kababay na maamuan ni Nanatuyang. Na, apay kumaamabain ka amaamuak. Nagawid ak man lang ay. Ikaman iti kwartana ni Kwarog, Marituyang. Ay wala, day talagayam. Oh, nangagmaw, Kwarog. Joke na lang day jay. Nadayamat kwarta ni Nanatuyang. Nay, di ka mamatay nga adot kwarta. Agpada kayo laki ni Tata ba daw?
Marituyang, ipanagnak mo. Ikam ni Kwarog iti kwarta. Mano ti kayat mo, Kwarog? Sige man nga raw. Ikan nakitiuray sa nga gasaot. Day talaga yam. Mabit laeng. Ahap. Day ta. Dayta, inwar ng ti kwarta na. Ay sos, nakabalkot mo't iti panyaw. Natalayan pa iti lastikaw. Aguray at awarwar ti pan nakatalina. Ahap. Pudno nga ta kwarta dayta. Kasla, papil sa laang mo. Hey, adu ngamin a kwarta day tawi. Iso a binalkot ko kan tinalyak. Narigatang. Na, Nagadumat ti balkot nan. liman sa abalkot dayta. Aguray kayo dandanin. Ahap. Uray sana ang nanatuyang. Awan sa matla kwartam. Mapanak lang ang dumawat kini uncle ko ngayon tay. Ay aguray ka Kwarog. Kasla pudno nga da kwarta na. Anya ti makunayaw. Saan Ah. a kwarta da kita? Sagsasangaribaw. Saan nga ta apeke da kita? Aprosan nyo ngamin na. Aw, kasano nga'y Kwarog. Awan mo't sa nga gasot ko. Sa nga ribo ano kayat mo. Ay, una na nana. Ando ang talaga ti kwartam. Sa nga ribo, ahap. Adaw. Ay, andang pagludgaw. Sigay, agpalud kan Kwarog. Ay, Aw, marikwanang. Apa anak kamu tanong kamu dita. Anya ti makonam. Apay, marikwanang, anya ti pag-iistorya ang dagiti chismo sa ditaigid ti kalsada. Ay, nalabsam gahayam ida, maray. Nuwan, sapay nagaduda. Amom kaday, no anya ti pagchichismisan da. Ay, ang mga no ibagamot at chismo sa ak. Ibagaklaan kan ka. Pagchichismisan da ni Marituyang. Amuklatan no apay. Gapo, itinakaro a kinalastog da. Ado ka no ti kwartada kay. Sino kumangay ti mamati iti dayta. Siyak, maray. Mamati ak. Ay, unay kamutan, maray. Ket no kayat dala nga agpalastog. Ay, mamati kamut adagos. Pudno, maray. Ay, no nakitam la kumadya kwarta ni Marituyang abinalkot na iti ado apanyaw. Ay, nagadua. Fake money dagijay, maray. Ay, unay mutan ta mamatpati kamay. Pudno. Inikan ng tupay ni Kwarog. Aya, Basta dumawat ka, mangde dadagos. Wan, maray. Ada ni Kwarog ije paraangan. ay kas makita met. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Nagragsak ka. Kundi aksyon-aksyon pa'y makisarsarita. Ay, itay pa'y makisarsarita iti cellphone na. Kunak nga rod kahit ano siguro tilod na. Iwan ata ini kan ni Marituyang iti kwarta. No kasta. Pudno nga ano ti kwarta ni Marituyang. Saan lang nga ada? Ado ti kwarta da? Ay, adda nga ta ni Marituyang ija balayda. Tapay. Kunak man no kunam aliklikam. Adda ayamot imbagak akasta. Inalipatan man ng timbagam. Ay, ibabawi kon inteng. Ha! Ay, masapul nga ikanakmat ni Marituyang iti kwarta. Paray, inmayak, tadaw may kudamagan king ka. Anya, sige, agdamag ka. Kaya't ko kita gatangan da ito'y intero a barangay hall. No sagmamanua, ti panangilakaw. Gatangam ti barangay kabildatan. Ay, wala na paray. No siyak taon ti agkapitan. Siyempre, siyak ti manggatan. Manglukluko kan sa. Na, Apay mabalin agatangam ti barangay kat kukwa ti gobierna. pit pangusarang ngay tay kwartak na nakaad-adaw. Idulin ba? Tapno da usaran nyo ka ni Marituyang no bumakit kan lumakay kayaw. Ha? Ay, wala niya. Pasikat mo. Ay delikado ita apanawunin. No ngay maamuan ti kriminal katakawon na ti kwartayaw. Ay, wun gayam. Ay, wun paray. Pudno day ta kinunan. Agpagad ate kagudwa kan side ti biyag mo.
Wen paray, mamati akon. Simple lang paray. Di ka napangas. Dagiti gumurgura. Na masursuron kada kayaw. Kung sakto pa kay marurudak. Diyak kayat nga dadakas ang mapasama kada kayo ka ni Marituyang. Iso palagip online. Ay, wen paray. Maawatan ka. Mariknak paray, nga isaksakit na kamay kinituyan ka. Upo! Manoy tikasking ka. Asaan naman ang gundaway? Kasta tinapudno pa nagkumkumparitan niya, paray. Ay, agyaman nagpare Tanapudno ka kumpare. Upo! Oo niya. Kaya't mautay kang ka iti milyon paray. Saan? Saan nakaman ang gundaway? Idulin mo latan deta kwartam. Kita manday ta paray. Manaw tikasking ka. Apaya kita undak iti kasta kukumaray. Mas daw kami nga raw do. Kunam idi na palabas, ngal daw nga ado ti kwartam. Ay, isulat ta mo na itapal na masabong-sabungan. Di mo pa'y masukatan. Ken, saan laaday ta? Ay, saan mo't lataan na sagay sa itabuok mo, Maray? Ay, kabaulam mo't siguro ti gumatang iti uray manaw ang sagaysay. Ay katwan oray man gaburan kayo iti sagaysay. Ang jak aramidon. Kamuyaw. Imbang kumeng kinibadong ko jay kwartamay. Na? Imbang kuyaw? Sapay dumawat ako ma. Wen, uray siya. Dumawat ak kumamot. Sinurot mi nga may jay imbaga ni Kapitan. Asaan mi nga iparamag jay kwartamay. Ay, rumbang lahang maray. Takasapulan yun to day ta. Into nakapsot kayo. Kandi ka badong. Ay, sayang. Naudiak Ang saan na balay. Tinapatag. Saan kayon anaparamag ita kan ni pare badong? Wan kukumaray. Kuna ngamin ni Kapitan, adakes tinaparamag. Adaw ti gumurakan ka. Kuna na, iso asimple kami laangan kin ni badong kaw. Ay, nanatoyang. Nasaya at padinungagyo ti balakad ni Kapitan para iti pagsayaatan nyo kini Tata Badong. Alasigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Red. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ngay, tata ba daw? Tultuladin nakmat ngagsagsagawin siya. Ay, may paspasuro ta lang making ka. Napay, awan pa panamita. Ay, dito'y lang matatersina ni Marikuanang. Umaya mamagistambay. Oh, saan kayo nga gistambay dita sangwana ti Tersinak? Apay, may paritan, Maray. Awan ti umay gumatang nga road. Tata ba daw? Adamok apagistambayan ta. Ay, sa dinaw, nag-stricto matinday to'y ako, Maray. Pumanaw kayo ditan. Intan tata ba daw? Pumanaw tan ditaw. Aw, dito iti pagistambayan ta. Pag-iinuman mo dito'y. Nay, day to ti lamisa na pangiparabawan ti arak ng pulutan. Dagito yumet dagiti pagtugawan, dagiti agsat. Apay nga inturong nak dito'y. Awan mo't arak nga inumin ta. Napay, saan nga arak na itaw Nay, arak mo gayam day ta nakabulsa king ka. Apay kunam ayaban ka ditaw, no awan arak nga inumin ta. Ay, saan ka pa nga katawa kas ta? Tawan pulutan ta. Problema ya ta.
Aguray ka ditaw, tamapan ko alayan di pulutan ta. Agburburagan di lutwak nga adobo ang manok kagawad. Idi kwan, malagip ko akurang ti Ricardo. Iso nga umayak man gumatang. Adobo ang manok ti pangaldawan niyaw. Wana kagawad, tawa mo may gatang iti sardinas. An-anwom ti sardinas no adda manok kasi daan niyaw. Ken bay sa ngiminan ti sardinas. Wan nga rod kagawad. Anusan na ti agsiday ti manok. Ne, ninsamot lakay mo day jay. Ay wan, naggapon sama ti jabalay may. Anya nga jay awit na. Kaldero mo day jay. Binagkaan ng sama lutuwa ko na si daan may. Ay, lakay! Pangipanam day ta! Lakay! Guryaw, kalutluto mat akar ni ti manok day tapulutan tayaw. Kunak tumat ka na kayo kinitata ba daw? At napulutan tayo. Nangalam nga iti day tao. Iti kusina mi Ay saus, ungtan na ka ni Mrs. Mao. Saan na masurutan ti nagturungak? Isu asigikid day. Ayabamon ni tata ba daw, tagsat tayo. Lakay! Ayan, Mau! Nay, apay abirbiru kam nila kay mo. Mapukpukaw aya. Jakmat mabiru ka ng kapitana. Na, naglemang siguro Birbiru ka, taimbag ka na lutuk asa nga kaldero a karni ti manok. Anya, ay, naglukon. Isu ko mati pangaldawan mi day jay. Nangipanan na ngamin aya. Kunamot ni kagawad ko nga nagkuyog da kano ni tata badong. Ni pari badong? Ay, sigurado nga aginumanan dagijay. Kunakmat kanila kay ko aliklikan na akainuman ni tata badong. Ay sus, sapay narigat no mabartak ni pari badong. Delikado! Tawanan, imuna na nagawid ni Chip Kwara og tatabadong. Nabartak kan samatan. Ay, makatakdarak pala nga. Oh, kita ma. Saan ka pa yan nabartak? Ay, makapagnaak pala nga limpyo kita Oh? Talaga saan ka pa yan nabartak? Amok pa lang ti pagturunga nga gawid. Sige man nga rod, tatabadong. Sa dinaw ti pagnaam nga gawid, Dito ya banda. Surutag lang, dahito ya kalsada. Naglay nga talaga ni Tata Badong. Sige. Agtugaw ka bay, tayo tuloy tatiaginom, tanay. Pinanawan na tan ni Chip Kwaraw kat adu pa itiara ko. Saan ka pa'y anabartag? Ay, saan nagpaya na bartak? Sat nga raw din. Pinunok na ito'y baso iti arak, Tata Badong. Abay nga Tata Badong. Aglibin-libin ka matay. Ne. Jesus, nagsangit ka matay, Tata Badong. Di ka sinagsagid Oy, Tata Badong. Abay, nagsangit ka nga At nakadikuton na nang kagatkan ka. Ayan na abandat, kinagat-dagan ka. O anya, nasarakan nila kay mo anang itaray, ijay si daanyaw. Ay, saan nga rod kagawad? Nabanog ako namang birbirok ken kuana. Namukla ko mga agbukaw da akastakan ni Kabadong. Jakla ko maida pinapanaw dito isang wanan ti Tersina. Sa dino ngayon tinapananda. Ay, kunapanda na ginum Sapay ado ti mangibagbaga a delikado ni Tata Badong lumabartag. Ay sus, ay delikado Ay, anya nga niya tati aramidan na kinilakay ko. Sapay nagkutong may nilakay ko. Ne. Pinigsamat ng tegrungab, Tata Badong. Ani ayat ti kayat mo. Kayat mo ka din ti agawid, Tata Badong. Ne, di mo samat kayat ti agawid.
Nag-shot ta nga rod. Oh, shot mo ba Dila tag-sardang agsangit. Ano yata ti aramidak kenwana? Kapitan, umayak man agpatulong ken ka. Apay aya? Itay ko pa'y abirbirukan nila kay ko. Napanan na aya? Amangan kanun napanda na ginom ka ni Tata Badong. Naginumanda ko ba? Diyak nga ron mo, Kapitan. Ay. Sana nasaya at mabartak na dya kumpare. Iso nga ron ti ko na, Kapitan. Delikado no mabartak na dya kumpare. Oh. Anyaya ti mabalin na nga aramidan ka nila kay ikaw, Kapitan. Tumakder ka nga ruda na, tatabadong dayawid kan. Hey, no talaga matlang asan ka pa na bartek. Tumakder ka. Makatakder ka matgayam. Sumardeng ka nga ruda nga agsang sangit, tagawid tan. Anay ko, apay nga, street na kamatan nga anay, naminduan day siya. Layat-layatan na kamanin. Husto mo ito na. Aglisyak mo ito na. Huston ko nak na agapatan, no, danugan na kamanin. Huston ko nak na huston ko nak. Anday ka. Oh, Pwede nanog mo miturubak. anya? Tumanog ka gayam, di danugan kamay. Naikating ipon kan. Naikatang. Apay nga minatumanog ka, kat awan mo't basol ko kan ka. Papanam, Inakbiro ko ni pare badong. napanan na nga taaya nga main. Ada mapasamak ama din no mabartak na dya pare badong. Ay, saan da ko mangamin nga awis-awisan nga ginom. Un nga raw. Sino nga itidangran naman itan. Sapay kumaata wandang na. Ay, sapay la ko ma. Ay, pangbiro kam kan kwa na nga ay. Makamuditan. Pare badong! Ay na, Kapitan. Uray pa, no agpaparaw ka amang ipukpukaw itinagad na. Awan latta. Jak tumangamin amaw, jay bagbagada, apagin inumanda. Ay, uray siya, Kapitan. Jak amaw. Nagitila artak ti makamu iti day dya lugar. Kat isik-sikreto da mga main. Sana bali? Biro ko klatan. Anya, dinaanog mo ni Tata Badong? Ini-street ko talaga. Isumati mo na di manong. Apay nga min anak inom ka kenkwana. Di damaw, talo kami kada kwaraw nga gininaom. Ang idinabartak ni kwaraw, nagawi dahin. Iswa dudwa kami kinitata ba daong. Aging gaan na bartak kami. Mano ang ipon na nga'y tinaikat. Talon sa jay sangwanan. Ay sus, agipulong day dyan ni Kapitan na kumpari na. Sikan tumang ngamin, ilar aramidam. Kanyat ibagbagang pare. Jak baawatan. Jak talaga baawatan pare. Win. Amo saan ka unay makasaog apo tanay katagiti talo ang ipan mo. Ay, among magayan paray. No, inom lang nga main. Awan ti dinanog. Nabarta ka gayan paray. Isa namin, di ka nayon kung ibagakin ka, liklikam ti arat. Tawan tinasayat nga it din na no nakainom ka. Di naktumot dingdinggan. Kasi kamanan ka ni Marituyang Ay, ilamang nak paray. Ilamang nak. Pangilam mga kaikan ka. Ay, kumpormin basta mailamang nak. Anya kumpon ba sa asawon? Kit maangot na kalataw, no masaap na ka ni Marituyang. Nung ay sakti pang uran na. Narigat ti mairamraman. Ay, nakaamaklata ta no makaungat ni Marituyang, Maray. Ay, talaga mo't anak amak. Kano nagbayagan nagururay dito tersinak. Talaga nakaungay. Dua pang orte awit na. Kahit nayawid na nga rod ni Badong na. Wan ata intulod ni Kapitan di tabalayda. Pudno aya, adinanog na jay kainuman na. Wan Maray,
Kas idi ngay, nakininom, idi kwan nagsangay. Ay, kasta na nga minday jay kat no makainom. Idi kwan, pagamuan ta dinanog na mutlatan, di kadwana. Kun kahit, inaramid namanin. Saan nga bin talaga amabalin nga aginom iti arak ni Kabadong? Bawalan kuma ni Marituyang. Ikan na kumaangamin iti ultimatum na. Win nga rod, tapno saan kuman nga aginom. Tapno saanin amangtad iti sakit ti ulaw. Ay, ninto pa'y inteng. Talaga a problema na ni Pari Badaw. Tataba daw. Apay, Papanam, ay di tabang kagaw. umay ka? Ay saan? Umay ka lang, mat dito yung abay ko. Saan nga rudain? Ay ban naktumanan nga ginom iti arakain. Saan? Umay ka, takadwaan naklang agsagawisew. Ay kunak ano ayaban nak mga ginumain. Talaga asaan kan nga yaban nga ginom, tataba daw. Tasabali ka no makainom ka. Ay, ya mga rod malagip dagiti nararamid ko no mabarte ka. Kat no agsangit kan dumanog ka. Ay, yak malagip dagita. Ingka nga roda ni Papanam tataba daw. Tani, nakabanikas ni nanatuyang di tari daw yu. Oh. Ay, way, inakaw, narigatan ti maungtan. Nay, pangagsagsagawisyo ka pa ilaeng. Ay, agayabak lang iti sabali akadwa nga ginom. Jay saan asangit kan dumanog ti amuna nga aramidan inton na bartag. Ay natatabadong. Numaditi epekto ti arak kan ka, liklikamon ti aginom. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.